어디 집에 어디야 다 레 아니 히누기 때마 다자요 누아 몰로 대와요 다자요 거래 우리야 히누 조지요 아니 누아가 계시게 엄마로나 저로 대처 마저기로 먹고 무카티로나 저로 소제 무호로 혼로 대네 구지요 아 하로래 혼로 보게 될 자티고 유이야가 त्री माहे अकातार नाम लिखा तुम्हारे तो है खेमा को नु आतिका ले हम लोग को ये तीसी को जा पातो है यो ओन लो ना चिफी ये ले 75 feet by he हम लोग को मुंते माते याओ ले we as a father it's a very example to learn from Noah who built the ark. God commanded him to build the ark on the top of the mountain. There's no rain and dry land. If God command you to do that today, it will be rejected for sure. There's no water, no nothing up there. Kelly, your nai tu le ti sia pa to. Yo vi family o ko vi cho ga pu ji yao. Yo ha pa to yao. Yo vi nai tu le ti ji yo vi to ko ti ma pa to le. Ga pu ji yao le ni ko pu la yao. Because of Noah obeyed God and he built what the God commanded, his family, all his family was saved. Noah yo ti jo yao ko lu le isa ti wu ya pa to le asa ko hoi ko gai li ko hoi ko ta ke li yo wo le ju ja le mo lo ko mu chi bia ti pi le isa ku ya ka ko le mi ka ta te ti yao le. God commanded Noah to build the ark, and he did the way God told him to do, and finally all his family got saved through him because of his belief. Yo siapa tahu le? Yo apa tahu ya? Cibiha, yang ni apa kaya ini pak? Domo tu, hiu tu dah jadi jauh. Apa mungkin tinggal le? Mau tinggal tasu. Dah apa tinggal? Yo citi pati mah hiu le. Tiga be no kululi di sabda si kami opun toa lo le ngau kululi dah si kami opun toa lo. We are a father. We need to obey God. We need to do whatever God commanded you to do, and whatever God commanded you to do, you do it, and you will get glorified. People will see in God's glorified in you. Jadi apa so ani le ani hiu tu le nuah tidak berkata. Itu nasi tiba kanuah pela itu aja. Apa pe tidak tiba itu karena tinuah pela isa nuah tu salah itu tiba tu aja. Mungkin nuah nale itu mati tiba chopun tuli nuah patopun tuli lalu kasih dia le. Nuah patokan tu si tu aja. Nuah pato lagi yang agak kaya jadi balik tu aja. Siapa tahu nu apa apa juga bisa pelajari nu ahi juga nu pelajari nanti apa juga tidak dia kalau ngaku buye kalau ngaku kau tipi ngaku nubi ngabi kahan jika tidak tiada dah si ohi no berubah jauh le. We are a father. God give you talent. God give us what to do in church, at home, or at work. So whatever God gives you, pursue that, whatever the job, the task God gives to you. And then follow that, you will get see through God, see through you in Jesus. Okay? Kevin, ni mati ani bo, apa aku itu tinggal boleh, sati kata dia boleh. Apa aku jadi tinggal le? Karena datuk mau jadi apa aku jadi tinggal le? Le asal ti jauh yang perlu. Ani beli apa? Yang minta pakai yuki. Gapet beli jauh ne. Na apa ti le? Kaji yang kuah na kai le. Ya apa yang yo le na kai tak kai na buat aku na cai tak cai le apa aku mai ti. Chua yang perlu. Salah tiga puluh keting malu le. Kalau kali kailah kali siapa? Civiti kita ti
le nga bo chulu ti nga bo chi mi ti le nga ke ti la ya ba ya mi ta ti ja ba ga na me ti ha ma lu no we gi ka ti le we ti to ka so la ti ta ti ba ga ke ba to ani ku le ti je ti ba ya ka le ga ti a je o ku to ji le. We are the father. We need to be a good example for our kids. Some of the pastors teach that tell the congregation, do what I say, don't do what I do. This is something wrong that people can't follow. We can stop what we do, our kids are going to do that. Where we go, our kids follow that. So we are a father. We need to be careful what we do, what we say, where we go. Let's have it. I need to get. Pila ya, saya kaya tiang tha. Ya pak ya ni, ya saya tiang tha. Ani bi ha oleh hi juga pato. Le bisa bi, omi opung iya tu. Tuah bi siau, tuah siau le. Kau nanti je ni pato le ngaya ngak kau mana le. Le tika tiki yo pali. Oyan ju, kecemel. Isa oyan bela itu yo time ni bila itu. Le yang ni yo mati tiko we tiang ke yo ai pakan ga yo yan to lo le ni mata lu busa je lo ke tiang sa. Let the kids, our children would like to follow parents, the father, the mother. So whatever we do, they will follow us. And if we live a good, for example, it will be one day, no matter what they're doing now, but one day they'll follow what we do, and then they will see Jesus through them. Yan ni Joji kati pale, abi che yo yo kuru ya je ko cheli ya te pato ya kati lo. Buye ru cheli, buye ko kaili, buye ko bu, buye ko tili, kriya o mo satu ya kati lo. Ani on na pele. Kanti kilu cheli malusu, kanti kilu ngole no chotinga pe ya, ngo pe tu cho ani kati lo. Chowo. Sampai mata lah, ketika buka putih, suatu lipu ile, betul tu saling punya betul kau siapa tahu ke dia makan kaku, kalau ceri ani, sampai kata oh le, pati kau yang nikah mesti jalan lau cuma kau, oh jadi kau yang nikah apa ya? Ani tak tiru le tola di kan cibiha, no tidak yo cibi bahar no ya pada cibiha. Yo ni punya lagi, ni jatuh lagi le, siapa tu ani itu, ani asal itu, macam atas asal tak tu lagi, jauh le. We as a father, we need to be thoughtful. We need to, so example, at home, at church, at work. People, because our kids should like to follow the example of the parents. Cipela, ani apa yang di tujuan di kaji kami, le saya mati mah, okolu, tong okazu. Ani apa pela sili, ani apa tu jauh. Apu apa pela ini, ani apa tu jauh. Siapa tu yang nyonya okolu, apa pun ni guys siapa tu, apu apa pela ini nopa nyoyo yang tinggal. Le ani no apa pela ini, ani apu. Apa beli ayah apa yo ya nanti. Ya pak ya mini apa aja beli ayah apa yo ya nanti. Bisa beli kuku ye. No ayah apa. Kau nale yo ya nanti contoh pal le. Yo kau guna itu ya ki. Siapa tahu ni sampai yo contoh pal kagak beli ayah apa tak yo ya nanti. Gue juga le. Ayah apa apa ni ayah apa tu yo. Aji ni ayah apa tu yo le. Siapa tahu. Okay, ani dimau tu kan yang apa yang nanti. Third thing, we need to honor our father. No matter your grandpa, grandma, or your daddy, or your kid, you have father. So we need to honor our father. The Bible says, if you honor your father, you will live long life and get fruitful of whatever you do. So the best is our
honor your father and your mother. Kalau mio kalau apa orang cibihan kata le, jadi yang tale. 1916, orang ta, cibi William Jackson yang ni mati mana tu jauh, Sonora boleh. So, orang ni tu rumah si kau nak jauh, tu nama mana boleh. Ketika nak dia ta, yo nama dia le, so orang về on ni cái sermon yo bu ma ya na mo dia ta yo ti ta sa ni mo ko ta di yao na pa ni yo ti ga le ya kho ga bu ji yao le Sonora ko di ya kho ga bu ji yao ke we a me an da ti sa kho ga pa to experience ya ti ma bu ya na ga pu dia ta na pa le ya kho ga bu ji ya bu le la mo la tu chi ke ti yo le na ja ho kama ja le do ga ja pa to yo ku ji ani chibe to a hi o ti ya ka sa a pa o ni li ta ji yo ya ni ke li ku le to chi ke ku le do ga te ka li ku le sa ke pa pi ya o cho te pa ku ga ni ji yo ti tu ka ma hi le na ma pe yo chi te pa ku yi wo ya pa to ye te pa ke ku te ta ke li we ma ma ja sa me tiga ku vi le kitla a few changes ho ka ta ho vi pa si jo ho tiga ti o yang ti chi ya ta le 1960 ku ya ta le ti ka yo yo ku le ole mi ti ko he father stated the third week of June ti tu ho President Richard Nixon will power message 1972 only we have your message le we tin ya ta le ya ni ka no vi Sesi, kau apa sih biar sesi ni? Apa ni tu lah tak ada cikgu cikgu jauh lah. Cikgu tu apa ni lah? Bukan tak lah tidak lagi. Jadi kalau ni kalau ni cikgu tinggal dia tak apa ni tidak. Yo ya tidak cakap tu cakap bila langsung. Tiba hari tiba yo kan tiba tidak jauh lah. The Father's Day start with Sonora, a girl's named Sonora. There's the daughter of father name is William Jackson. She will start thinking we should be honoring our father as like honoring my mother. She was sitting in the church one day and listened to the pastor teaching about Mother's Day, and she caught it in her mind that we should be honoring our father. And from there, she tried to share with people. And people laugh at her, make fun of her, and all kind of stuff. But finally, in 1916, they make a Father's Day, and a few changes there, here and there. But finally, in 1972, President Richard Nixon signed a bill says we will celebrate a Father's Day on June, third week of June. So from now there. Everywhere in the United States, first celebrate Father's Day. On Father's Day, people brought gifts, all kind of gifts, and talk to Father and show the love of Father. Baha di TV sih. Cimeti baha ani kamu itu yang sah. Atuha ini muncul lagi ruwe. Jadi ani oleh apa yo yang itu yang apa yo yang itu yang sah. Ini be. Tại vì ngã ba số là cái gì ngã ba số là thế, ngã cũng trái chặt bia đấy, mấy người bên đấy thì là thì chặt bia, số từ số bia là bia còn được chặt bia. That's not love, okay? That's action for people to show only show people no matter outside is here. If you like your father, you treat father now is the time. Whatever you feel like to do for your father, do it now, okay? No pa apa kita mati bila amo, kita lawan kan le mau si wei ma chi le atu chak ko tai wi chak ga tai wi too late. Your father can eat nothing from that. Ame chak yo ha si to yo ga le ame bio no ame mu bio le chak tu do tu cho ya ame chak wi ga li pa ha de ko ya ni chak yo ya ni Father's Day pa on yo ko no wi cho yo ti pa de o le chomao apa ni mang mangi ai ni mang mangi le mayo maya dinda ki doli dona ni pe ke tili